eningizimu empumalanga intshonalanga inyakatho la kufinyela khona lelikhasi lungumsakato lohamba imbili yeveni elaseSwatini nemave yabo makhelwane South Africa kuyoshona ngeshaya wetlandle kuma diaspora siyanivusela ngwakamolo isibongo sami kanza ngisho ukuthi ke uyatholakala khona ka The Swazi Voice phinde utholakale khona la ka The Reporter emakhazethu kayatholakala kanjalo futhi na ka YouTube uyabhala ukuthi The Swazi Voice ungene futhi kanjalo nalapha ka TikTok ubhale The Swazi Voice kanzi ke ngambedwa ngamba ke nemgcotshwa kaNkulunkulu prophet hlula amadimoni ingqa kaNkulunkulu the chosen one of our generation bavusele phephethe bakhuluma loyi my brother egameni lika Jesu Christ babukela ekhaya ngumprofeti wenu ngumprofeti ngikhila amadimoni egameni lenkosi founder ubale le spiritual life edit prophetic church lilapho embekelweni lakho yeah noma kanjani ke umprofeti kaNkulunkulu ke ungakhona umlandzele ke emakhasini akhe kanzi ke na ungena ka Facebook utawubhala ke prophet blessings vilakati hlula madimoni kanzi ke likhona lenye futhi likhasi lakhe lapho kodwa sihlula madimoni eSwatini ungena khona utamthola kumprofeti prophet hlula madimoni eSwatini utamthola kanzi ke ukhona futhi na ka TikTok utawungena umthole kumprofeti kumele nobhala nje prophet hlula madimoni ka YouTube utamthola ema videos akatawuvela onke kanjalo na ka TikTok siyakwemukela namhla ke singena ehlelweni ke le mathima kakhulu ngifuna ke sikhulumse sihloko lesimcoka especially kuba prophet bantu labadila nebuthakathi labadila ena yonke into lekhona prophet yeah uyathakatha wendani because ngibona abantu bayawa ngibona abantu bayakhala ngibona abantu labaye baphiliswa kunjani ukhala emadimoni yathi hayi wena mfana wena hayi wena mboni yangihlupha manje lento mina nangiyibuka ngine kubuda umprofeti wendani hey moloyi what a question yeah ngemoloyi lento lena ngayisho kulabanye bangi-understand okay yeah ngeke ngayisho kulabanye bangi-understand ngathi mina moloyi ngingumthakathi ngoba lenza bakusebenza abantu bangi-understand mangikhuluma ukuthi ngisuke ngisho ukuthini ikakhulu molo indaba yobuthakathi ithathakele yanga-understandeki emhlabeni ikakhulu thina njenge-black community ngiyabona thina labantu balimnyama asike understand ngendlela efike yavela ngayo okay yes isuke yavela kwangathi kuthakatha ngikwebantu naba labaphuphuthako ngiyabona noma naba labaphatha umthi ngiyabona noma naba lababulala nabo bodwa kani buthakathi moloyi masikhuluma ngebuthakathi asikhulume ngabantu abaphuphuthako bodwa buthakathi bungalifera nje moloyi ikakhulu makabe umuntu asebenzisa like any practice of supernatural uyayibona okay it's any practice of supernatural or mhlawumbe into le magical or else moloyi in the spirit or the use of spiritual powers okay uyayibona uthakathi moloyi manje abantu abayi-understand le nto leyo makathi moloyi bangizine moloyi like umuntu lo performa ema-supernatural miracles alright kubuthakathi bubuthakathi kukodwa nje moloyi le nto mangithi moloyi I'm doing a magic noma ngithi I'm doing a magic moloyi is a miracle yeah magic iyafana ne-miracle ngiyabona ngoba lento leyo yenteka ungayiqonzi ukuthi yendeke njani okay isuke nje yendeka ngibe izimo siziba abandleni ethu masi declare sithi receive a miracle man uyayibona into leyo that is witchcraft ikhamba kuphi yeah so lo buthakathi emoyeni every spiritual into le supernatural ibuthakathi everything le magical ibuthakathi every into lengathi molo mhlawumbe spiritual isona spiritual powers ingosi yami ikanjalo nje egameni lenkosi ibuthakathi because abantu labaningi uyokhanze ukuthi thine into lesingayiqonzi noma lesingayadi or not familiar with yes siyesibese siya categorize bese kubuthakathi lo yinto lengakhona kuyiqonza ngemehlo engcondo ukhuluma ngenzaba yaka spiritual these things when you do these things failure to comprehend it's ne bantu nje nokubuka ngamehlo enyama yes so umprofeti njengoba ke angumthakathi uthakatha nakwende njani manje
Emoloyi indzaba lengikhuluma ngayo le buthakathi molo lengikhuluma ngayo mina Moloyi angikwesabi lokusho uzabeka babukele bakhanga ngifuna bangive kahle bangive bangilalele baphindze futhi lento lengikhuluma ngayo bene njalo nje so Moloyi lendzaba ithi when Moloyi ngithi mina ngingumthakathi and I really mean that because Moloyi lo buthakathi kufike behlukane on the source of that power. Ungivakahle Moloyi hey no ngivakahle prophet ngoba Moloyi lento ifike ihlukane la kuthi lamandla lo thakatha ngawo uwathatha kuphi lo munye uyathakatha ngemandla lawalanze etinyangeni dase Nigeria abe atothakatha ngawo abulale bantu ngawo la khona la egameni lenkosi ashaya abantu ngelitulu khona la ashaya ngetichitho ngetilwane lapha ekhaya so bese ngiyefika mina nami ngiphethe amandla not just power amandla supernatural power Moloyi la mandla lavela ngetulu egameni lenkosi la mandla bese ngifike Moloyi ngithakatha ngawo Moloyi mina abantu ngiyabaloyela ngalamandla lawo prophet let's go deep kule ndzaba ukuthi uthi webantu uyabaloyela Moloyi lokho ukuthi prophet kutabantu kuwe into baloyela batothi prophet ngawungendele man ngifuna promotion akuthi Moloyi lento siyayikhuluma thina sithi bantu abayi understand lendaba yobuthakathi kuthini egameni lenkosi so indaba yobuthakathi Moloyi lo munye uloya ngemuthi lo munye afike aloye ngeligama lika Jesu Christ udependa ukuthi ngimaphi lamandla la ngetulu kwalamanye lo mthombo walamandla leli Bible Moloyi lithi uyesuka uNkulunkulu uthi kuMoses akahambe aye eGibhithe ayokhipha abantwana baka-Israyeli egameni lenkosi leli Bible lithi Faro wala kubakhokha labantwana baka-Israyeli so Faro ufike uyala uyasisimba kwathi ngakuthi uNkulunkulu aqobe Mose ukuthi aloye amenze umthakathi ngoba wagilatile so Moloyi umuntu ufuna endlule esigabeni sokuthi athi hayi mina ngiyakholwa nje hayi mina ngiyamthanda Jesu I engage a certain gear as I engage a certain level of prayer the level lene violence ekutheni lokuthiwe kwami ngikulanza manje no matter kwethiwe ngibani leBhayibheli lithi lapha Faro wafike wala kubakhipha baka-Israyeli kuthiwa uNkulunkulu asezulwini wathi ngifuna kumkhombisa kahle ukuthi mina ngingibani yes in other words uNkulunkulu waqoba Mose wamenda umthakathi uyabona balefana naleyo leBhayibheli lapha mawubona ngothi Exodus 7 number 11 leBhayibheli lapha sitshela ukuthi wabhedela emaplax noma imangaliso leBhayibheli lapha ke lapha liyasho ukuthi kwafe ma firstborns lithi kwashintshe emanti abayingadi lithi kwagqwala emalocust kuthiwa kwagqwala wonke umuntu waseGibhithe waphatha ngemathumba yini Moloyi akusikobuthakathi lokho kuloya waloya ngoba makungavela umuntu nje emhla afika kulo mango atsele emalocust noma athi ngidawushala abantu abeyingadi sisathi kunenkunzi yemthakathi kulenza Moloyi indaba yobuthakathi ibandi because indaba yobuthakathi kungaba ngeyokuthi mhlawumbe ngilokuthi nje labathakathi labo lesibatiko ikakhulu thine la emaveni ethu kube i-religion Moloyi ibuthakathi on its own i-religion ibuthakathi on its own say culture Moloyi i-culture na ibuthakathi on its own ngoba those things tentiwa mhlambe la rituals lendiwa to ikakhulu that will sustain those in power that le misimeto leyo that ufike a restore ipeace mhlawumbe kule sive leso buthakathi lobo Moloyi angithi ukanje ukuthi ngayindlela sengayo bese bayaguqa bathi ngumthandazo bese bathi ngumthandazo emaswati uyabona kahle kahle akusiyo umthandazo
nazo ubuthakathi nakuba indlela ababhilivela kuyo ngivakala lo munye asuke athathe tinto emathambo lamathambo awajikele phansi lamathambo kube ngona amtshela ukuthi hayi ngikubona indlela yakho iyavuleka lapha ngibona lokugadla lokumiseka kabi la uyabona usebenzisa ngiyashela ukuthi uthakatha kanjani. So ngalamanye amagama prophet uthi wena buthakathi is the practice and the use of the supernatural either supernatural, magical or spiritual. Okay. Moloi. So wathinta nenzabata kamoya. Wathinta amathe milingo and all of those things moloi. Sebuthakathi lobo. Ngoba lamaswati lasibukelako ayabumungela buthakathi bekuhamba ngangifika nje ngingeMnigeria bese ningibita ngapapa my father but sekuqhamuka umfana wakaVilakati letule hosiya ubeka sandla kuwe umuntu akhale kutabantu batothi ngicela ipromotion ngivali umsebenzi ende lento yendeke egameni but already sesicategorize ukuthi uyathakatha sithi wethwele mhlawumbe unenyonga. Yes. Maybe singakaqhubeki prophet ngiyafuna kwathi ukuthi nyokanzini lonayo hlobo luni lwenyonga. Ngoba Moses abene yakhe inyoka yayindvunja ayiguquka bese yenda tiga lapha abethakatha ngayo ube unelidziyo lelikhulumako lelitsimlawo sichazele prophet because now we want amaswati ukuthi atoba clear ngalihlobo lemthakathi longilona lo. Moloi indzaba lenkulu bhuti omkhulu mina njengoba ngisho lokho ukuthi lokuthakathi behlukahlukene but buthakathi is anything le supernatural le magical and spiritual. So Moloi mina I connect with heavens ungva kahle Moloi the source of power is God himself kahle mina ngihamba ngalolu gcobo lwa Moses lokuthi hamba uyembi kwafana umtshele ukuthi senguvile ekhaya abantwana bami angabakhulule so lenza ayisho ukuthi fana utawuvele eve bese yabakhipha yabona fana naleyo le Bible lithi it is God himself lo wenda faro ayibe lokhulu ingqondo yakhe to prove his supernatural power to prove ukuthi unge bakhe buthakathi bungetu kuneba faro uyabona fana naleyo. So in others more intimine nanaba labasakathayo lapha emakhaya ngithi mina uNkulunkulu ubabeke mabomo ufuna ukudisplay amandla landawo ukuthi unebathakathi bakhe labangathakatha kwendlela ababelive bathakathi bohlula amadimoni zile labanye sebakubitale igama basinhluzile basesinahluzini wethu uhlula lamadimoni ndalobuthakathi lobentiwa ngumuntu. So prophet uma ngitakuwe utawukhona lokungithakathela. Moloi lalela la bhuti omkhulu ngikutshela kwekuqala lentaka usho babole emakhaya ukuthi umuntu ufuna ukuqale akholwe lokho ukuthi utakumprofeti utawusidakala. Uyabona balifana nale andike Moloi uma ngabe umuntu against wena ukholwa automatically utsinza le Bible lithi limfanisa ukuthi utsinza inhlavu yeliso laNkulunkulu ufa kahle Moloi. So in other words futhi ngiconzela ukuthi umuntu othinza wena uNkulunkulu ngeke avume nawe ukuthi uthakathwe bantu abe akhona yena. So ubeka abantu beNkulunkulu ku authority ukuthi simakathe ngeke fike kuwe ngesithomo semtini utawuthumela abantu labatawufanana nawe befika beke esandla kuwe uphile bese wena uyaphiliswa bafike bakuthakathele. Moloi angichaze kanje le ndawo makufika umuntu athi kumprofeti ihle amadimoni umprofeti nenkinga indvodza yami yahamba sephele 5 years ayibuye ekhaya uyabona abantu Moloi lo muntu sisuke simthakatha makabe sithi akabuyisa imbahla yakhe la soyithandazela uyabona fana nje lo muntu kahle sifuna kohlulela ama spirit lambambile la khona ukuthi lambamba ukuthi angakhona icabanga ekhaya uyabona fana nale. So sine sithakatha ngelizinga leliphakeme ngala madimoni abamthakatha ngawo abamkhiphe ekhaya injalo bhuti omkhulu ngoba noma
uloyiwe kufuneka usinawe uye kulenye inkunzi lekhonako ukunqoba lento. Exactly. And number 2 ibe nale ability yekubona ukuthi ihlobo luni lwetilwane abakufake tona. Yes, bese ke so uyakwathi sense lo bakakhe kahle it's the application of the supernatural upon the natural. Exactly. Super upon the natural. Wayishaya isikhongosini. So uthakathile uqedile prophet. Molo inenzaba lena yokuthakathi bantu kufuna bayi understand kahle and umuntu atati ukuthi emagunya labe ku anganani. Uyayibona inzaba leyo molo. Mawubuka leli Bible molo leli Bible lithi simakathe uthi Moses na Aaron. Manje sitawufike sente njani leFaro ngoba Faro ngeke asikhole ukuthi vele singabakhomba. Uthi uNkulunkulu kuMose uphethene esandleni sakho. Uthi Mose ngiphethe imvubu. Uthi uNkulunkulu Mose asoyijike phansi lendvuku leyo. Uyijika phansi Mose iyaphenduka iba inyoka lendvuku leyo. Le Bible lithi Mose lendvuku leyo wayibalekela. Bese iphenduka seyinyoka. Ngoba abengathi understand ukuthi songumthakathi longanani egameni lenkosi. So lendvuku wayibalekela. Uthi uNkulunkulu Mose ningabe nisabaleka ningabe nisaba. Hambane niye kuFaro. Athi Faro niswa uNkulunkulu mbamba yini. Nitawufenendela ummangaliso loyo. Ndawujinduka niphasi itawuphenduka ibe inyoka. Le Bible sibafe bayijika phasi lendvuku yabo Mose na Aaron. Le Bible lithi iyaphenduka yaba inyoka. Kuthwane bathakathi baFaro. Nabo bawenda leyo mlimo lo. Ngoba bolo although bakhona bathakathi baNkulunkulu, bakhona bathakathi baSathane. Ngiva kahle. Uva kahle molo. Akuclear nje. Uclear into omkhulu. So le Bible lithi nebathakathi baFaro beka nabo beka bethembe kakhulu. Anosidakhe tangoma takuthiwa nato takha kwetinyoka nakwa. Ngoba nje molo lapha nje basilapha nje sithakatha ngegama lika Jesu kohlala demon. Bakhona bathakashana lapha. Nabo labaqoba ngoba hlotana lapha. Noma bokoko bathe ngoba thakasha nalabanye baba prophet nyana bakhona bakhuluma ngawe emadloti futhi sathi wendodana ayabo moloyi athi ukhumbula njalo moloyi lenza umthakathi ibali idependa ukuthi ngiphi le source of power yabo ungaba ngumthakathi longena ngaJesu kanamandla akusiyo lawa Jesu ngiva ka uwalanze kulenye isource so uyamultitaska wena ukhona ngala ukhona nangala ngoba umuntu weqala nje simatiko lo wathwaswa ngenyoka nguMoses kumshana batse bakhona bathwasa ngetinyoka labaye batse abasiko baNkulunkulu na ngaleyo amagama ukuthi prophet Satan nebathakathi they mimic noma bakopa lokwaNkulunkulu bese bakwenta prophet bakopa lokwaNkulunkulu base bakwenta kubangwabo bayam imitate kahle labantu laba moloyi basumenza le Bible lithi Mose wayijika phansi lendvuku yaphendula base nabo sebathakhela kwetinyoka nakwabo kuthiwa nabo babeka phansi nabo kwazi samabhinjilika lesikuthola kuthiwa leya Mose inyoka yase idla lokuthi inyokana bottom line lokwaNkulunkulu kwanqoba lokho belabathakashana kuthiwa lokwaNkulunkulu leya uNkulunkulu inyoka yase yona iyaphenduka yaba ngilo chief snake yase idla konke lokwetinyokana that is why ke molo sizineke manje sinabo fish sinabathakathi mbala nabo general ngabe molo kunemthakathi kuthiwa ngumkhunkulu manje nasho sinebakhunkulu nibathi bakhunkulu umkhunkulu uNkulunkulu kuthi umkhunkulu uvela kuSathane lokwenda ukuthi naso uloyiwe wena ngiloyo labamthembayo sukuma phela nawe uye kulaba baNkulunkulu asuyakholwa wena afika kuloyele lokwaNkulunkulu kudle lo muthi webuthakathi lokwaNkulunkulu ufike kuqishe lendvo labakufake yona molo lenzaba ngicase nangu usikala utayiva sikhuluma lenzaba ngoba nayo utawubukela so lenkoma wayikhomboza kahle but le washaya emhlolweni lethi nginguye umthakathi enyangami
ngibani uJesu Kristu ngiyathakatha ngegama ngiyavuma ngiyathakatha ngegama la Jesu Kristu inyama ngithakatha ngayo uJesu Kristu so sithi ke manje ke makabe mhlawumbe lapha ekhaya nje uthakathiwe ngulaba ngoba bakhona lapha ngomakhonjwa ngenhloko niva kahle bakhona lapha babolo kwanyana bonyanga mfana bakuthakathile ngiyavuma manje ufuna kusitakala sifika manje noma ngabe unesicitho seminyaka lapha ekhaya awusakhona ukuthi so uhambe wahamba inyanga ngoba inyanga nemthakathi wangaleveni kuyafana ngoba siyasibathile ngoba sithi ngeke ukhiphe umoya ngalomunye umoya ikakhulu umoya womnyama awukhiphe umoya womnyama kepha uthi umoya wokukhanya kuzokhipha umoya womnyama uyabona ifana nasebusuku ekseni makusa kwafika ukukhanya busuku buyabaleka buyabaleka so siyathi inyanga phansi mawuthakathiwe ubuye lakithi thina bathakathi labathakatha ngegama la Jesu Kristu utawukhuleka uteka yona prophet ukuthi ungeke umbuso ulishwane wodwana so now it's evident ukuthi uma siya emasontweni enu sikhanza nenda deliverance nikhipha emademoni kubani kusho ukuthi nilwa nalobu umbuso webumnyama nilwa nebuthakathi nenginzetelo yalabantu lokusho ukuthi wena nje prophet ngiyacabasa awusethuki futhi awuthathi offense nabathi prophet unenyoka I have it nayo nginayo bomukele bakhaya angisesabi uma ngakhuluma sikunenyoka silamadimoni bla 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 ikhona ngiyathi labanye ngole batang misinterpreter la misunderstand bese bathi hayi uthi unenyoka ikhona ngiyavuma but le nyoka yami ngayile lathwala ngayo Moses le nyoka lenkulunkulu libito layo ngoba iBhayibheli lithi le nyoka the first person lo wathwala uMoses ngoba simana le nyoka uyijika phasi kwenteke immangaliso and the same Moses simbona useGibhita kwenteke immangaliso kuthiwa Pharaoh ubakhipha ema-Israelites ubakhipha because he was under pressure aphushwa simo wabakhipha ngenyoka bakhule bayabo ngisaba ke prophet ukuthi sekufika kuthiwa labantu ba disobedient uphinza uNkulunkulu thumela inyoka zathethe ubakapa letinyoka bathi abalunywa inyoka bamlapha ama-Israelites aqatshwa inyoka babusaphasa and uphinza futhi uNkulunkulu wakhalela inyoka uthi emva kokuba basebaphendukile uthi angenza basebafile abanenge but le nyoka lena ndawo yakha ibe elithusi ngiphakamisa lo tayibheka no metha le nyoka semlumile le sithozi utawuvela philiswa so labanye bese bawuyiki babanjwe nobuso babukiswe bamanje inhloko yakho usele aphile buthakathi ngolo yiloko ngaka kuthi na ungasesontweni uthatha inyoka elithusi uyayibeka lapha hey because bantu bathe ngayi understand lento ye supernatural ayichaze prophet the supernatural power of God supernatural power of God molo isikhuluma ngalamandla aNkulunkulu angakavami ayish ngiyalisaze konke akavami awavami molo awatholakala noma nguphi lokho we don't expect people to understand because they are not in spirit we never understand it molo to understand this thing you need to be transformed and ukuthi uphakanyiswe ubeke in another level of faith kuze understand this supernatural like indlela yokusebenza in the supernatural level labanye ukadla sibaya comment prophet because of ignorance asibasoli kunga understand ngobe siyesikhathi umuntu uyadzinga ukuthi endiwe ukuthi art ngoba kunenhlobo de bantu bekungathi leti imbili 19 kuya kuleti 3 lokho ukuthi kuyendeka ungathi lokuthi awati uyayibona mina kanje lo prophet nalomunye lo yena ke uqabanga ukuthi uyati kanzi naye akakho bese kuba khona lo mukelako lokuthi akadi exactly but uyafuna kwendiwa ukuthi exactly I like that so sichaza ke molo iba clear sine nawo mawubuka molo iJesu iBhayibheli lithi lekamba lebafunzi bakhe abashumayela leli Bhayibheli ngosilithi molo la
seliyashona la kunebantu embi kwakhe labafundi sibafile indlala bafundi bakhe bathe Jesu khulula labantu bayekudla emakhaya abo basebalambile lelibhayibheli ngosithi bekude kudla kokukhona la but kuthiwa kunemuntu nje munye labe aphethe ini molo tinkweti ingaki leting 5 leting 5 leting 2 so lapho kwathiwa ukuthi Jesu apply phakathi apply a supernatural power endumangaliso ngoba ummangaliso mole ubuthakathi so endumangaliso kuthiwa lapha Jesu wathi buyisani letingwa la buyisani letinhlanti la kuthiwa lapha wase Jesu ubuka Petru usho amagama wasithi qephulani nifike labantu kuthiwa abantu badla bang 5000 so there were 5000 men alone asibabantu bafati lapho asibabantu bantwana lapho only men egameni lenkosi so abadla bonke besutha baze benele ukhamka lapha udlela ongaka oloyi ebuthakathini the ability yokwenda into lencane ibe inkulu le ability yokuthi ekhayikina kwenziwa but makafika kubeka sandla lo muntu wenze prophet anti moloyi la mandla lawa a supreme la mandla lawa moloyi aphethe le authority la kiyo la mandla lakuthakathi la mandla lawa ngose atsabla la majoka uthi nje manje uthi moya uNkulunkulu kimi ungabile inkosi yami uthi ngizabule ngisiphule so ke la mandla moloyi entanako kahle kahle a enforcer your breakthrough yes noma kuthiwa into ayenteki kwafunga kuthiwa lento ayenteki masifika thina carrying this power we lay hands upon you lokungenteki bese kuyenteka iminyango levale bese seyavuleka ngosi yami that is called a miracle lalela make lapha ekhaya nangabe indvodza yakho yahamba buya umprofeti atokuthakathela lendvodza ibuye ingabe so usebenza isikhathi esithe phoyisa lami lapha ekhaya aba promote kude talabhini nalo jungle lomgqoko so uwayi usejesu ngoba phela kuyenteka ngelibhuthe selitshekile kukhona into levalile lekumele kusibe seya unlockwa lampilweni bamthakatha laba believe sekuthinya komthakathi wasetule ekhaya exactly lone authority eksiphula yonke le my god uyishaya enhloko moloyi ngoba abantu lapha emakhaya molo bathakathiwe so nje bhuti ngoba kunama spirit nje la khona and umlo thakathi moloyi ulukuni kubona ukuthi ngiloyiwe phela baqale baloye lokuthi ungaboni lokuthi uloyiwe umuntu mase yakuthatha ukumikisa lapha ufika usitakale khona ungamshaya uzumbele uthefeni ingane yabo uyathinta lo muntu ngoba sina kuyomsita usisimbelani akatenti ulayishela ijoke uthakathiwe ulala ibekile ngisho imali yokusukuma yekamprofeti ekuseni kufike kuvilapha vela hlala athi tsenini lo munye molela lapha kanje unelidimoni bamthakatha ngetshwala lo muntu imali ayitholako kude labangako ngephandle kwekuthenga libhodlela and akamind ukuthenga emakase of fridge yakhe ungathonela ikhwashop la endlini yakhe awuthenga apakisha yonke imali ithenga etshwala nje imali nginathe for the whole month uyathibuta unalo lo muntu uthakathiwe mthatha lapha ekhaya ke make umlethe kunabakhunkulu bohlema demon once bambe noma ngabe ke akasekho akafunekele sonweni phathi impahla ke stokuthathela yona kona likhukuva lasekhaya ezulwini kunjalo lelikhoneka ithi akulo Jehova kunjalo ayisuka nini madoda noma ngabe ke mhlawumbe wahamba wabhunga akasabuye lasekhaya phatha sithombe sakhe thina moloyi hayi asikhumele nzakale moloyi khuluma prophet thina sithombe moloyi sisiphathisa lamandla siyasakatha ngivaka ngoba nebathakasi moloyi umthakasi mangabe afuna kuloya wena uthatha sithombe sakho asifake endumbeni yakhe asihlabe ngetinyalithi aloye usuke aloya kanjalo moloyi so nathi ngala egameni lenkosi thina kahle i-prophetic lento siyenda practical bese iyakheka in the spiritual realm then after bese manifesta in the physical abangiva babule emakhaya angithi usena ukhuluma lencwadi yazayo wathi uqotshelwe kusiphuku ihlida
kubhidida Kunjalo. bese uyabuya uyatshana bese ngiyabuya ngiyatshana. hayi sikona into madoda That is the story molo. hey my god ngoba la sekusiphuliwe kuthi ngabe sekuyatshalwa phela Tophize kumile again. Hey, my God. That is butlo mkhulu. Manje abantu they don't understand this thing. Ngoba akusisonke molo ile sidojele. Yeah. Umsebenzi lo. ngifa kahle prophet Wonke umuntu une line lakhe lahamba ethi kwa. Yeah, soke. Makabe ulapha ekhaya usiva kahle la sinamoro siyakhuluma la. Sukuma phasi ube stone yena. Sikwathi ukuthi mhlawumbe isithombe sakho nje sakufaka ebonile ukuthi gujana awukhona kwenda lutho. Yeah, buya sithaka kathi buya delete. Yeah. Cancel. suse ujubele connection between wena nesithombe sakho Ngoba bakubita ngesithombe sakho lapha entumbeni. bakubita ngensila yempahla yabo Buya sidilite tonke onke nabajonga la ukho sitakala. Yo moloyi. ngoba labanye bawende amaphutha apha walala nendvodza yabantu bakuloya lo mfathi wasemafemini namhla uyopha upheli Moloyi. Wayishaya bhuti omkhulu ngathi bowukhona. Hey asiyeke Hey. that's